drage moje, ovo je konačno jedan make-up tutorial. Znam da nije bilo dugo make-up tutorial, ali nisam prosto bila inspirisana. Nekako sam uvijek imala ideje za neke druge videe, dok za make-up tutorial nisam. Uglavnom, ovo je meni omiljeni make-up look. Moguće da sam već ovo govorila u nekom videu, ali ne, ovo je stvarno moj omiljeni go-to make-up look. Pogotovo kada klijentica dođe i potpuno mi da, znači, slobodu, odnosno kaže ti najbolje znaš, ti me našminka kako ti misliš, ja ću je ovako našminkati, naravno ne usne uvek gledam da usaglasim, odnosno da se dogovorim sa klijenticom, zato što je bitno da se osjećate dobro. Ukoliko ne nosite inače crveni ruž, verovatno se nećete dobro osjećati u crvenom ružu za neku posebnu priliku, pogotovo ukoliko je dan u pitanju. Možete se ovako našminkati za bilo koju priliku, naravno ne morate stavljati veštačke trepavice, ja mislim da one pomognu da se dobije malo taj seksi efekat, tako da mislim svakako vi naravno improvizujete prema svome, ali ovo je neka kombinacija boja koju ja najviše volim. Uz ovaj make-up očiju takođe jako volim da stavim All Fired Up Carmine i uglavnom njega stavljam devojkama kada me pitaju za savet, zato što mislim da je moderniji u nekom smislu, da nije toliko rasprostranjen koliko i crveni karmin, ali sam se sad odlučila da stavim Ruby Woo, nisam dugo i ja njega svakako volim, tako da rekao ajde, nije ga bilo dugo u tutorialu, mogu sada njega da stavim. I naravno, ukoliko vas interesuje kako sam postigla ovaj make-up look, nastavite da gledate. Nanosim Aurin Pore Minimizing Primer. Ovo je nova stvar, inače zelenje, evo vidite, iznenađena sam bila i ja. Ovo mi je prvi put da sam ga probala i ok mi deluje, ne mogu reći da sam primetila neku značajnu razliku, ali opet ja i nemam toliko široke pore, tako da javit ću vam svoje utiske za koju nedelju kada ga bolje isprobam. I uglavnom nanosim ga na kožu, prvo ga malo utrljam, a onda ga utapkam, odnosno pritisnem u kožu. Puder koji ću koristiti je MAC Face and Body u nijansi C2 i nanosim ga četkicom koja je kao ona kineska varijanta Sigminog kabuki seta. Ovo je bio poklon od Sunčice Milić, ko se nije pretplatio na njen kanal, obavezno da to uradi sada. Četkica je super za svakodnevne potrebe, meni nije potrebno jako prekrivanje, tako da je za mene super. Zatim nanosim korektor, u pitanju je MAC Prolonger korektor, standardno NV20 nijansa. Nanosim ga četkicom, inače koju sam kupila u slikarskoj radnji, u pitanju je slikarska četkica silikonska broj 10, proizvođača ne znam, ali sve u svemu ako imate prilike idite u slikarsku radnju i vidite kakve četkice imaju, silikonske će vam dobro doći, pa koje vam se učine zanimljivim, vi ih isprobajte za make-up, cene su vrlo povoljne. I onda utapkavam korektor. Inače, ovaj sunđečić je onaj koji je bio u giveawayu, tako da znate da ga koristim i ja, znači poklanjam vam samo ono što je provereno. Zatim matiram lice blot puderom od MAC-a u nijansi Medium Dark. I koristim kopiju Narsove četke, dakle ona četka sa eBay-a o kojoj su Bisera i Ana Tukec pričale. Dakle,
ova četka je stvarno super. Nešto nisam primetila da mi je sjajna za bronzer i rumenilo, ali ovako za matiranje lica je savršena. Zatim iscrtavam obrve, koristit ću NYX-ovu taupe olovku za oči i obrve. Znate da ovu olovku koristim kada želim da moje obrve deluju svetlije. I krećem sa šminkanjem očiju, nanosim najlon senku kao highlight ispod obrve, nekom običnom latiz četkicom, znači potpuno nebitno. I nanosim najlon nijansu na unutrašnje uglove oka. Zatim nanosim nijansu Hawks od MAC-a. Blush ovom četkicom broj 14B, ona je skroz cool za blendiranje. I nanosim naravno u pregib kapka, kao što znate ovo je u većini mojih videa osnova za početak šminkanja očiju. Dakle Hawks u pregibu kapka. I onda stavljam senku Tempting na kapak. Nanosim je na donju polovinu kapka, odnosno do pregiba, ali ništa pedantno i precizno, znači nemojte se opterećivati time. Ona je jako lepa, neka zlatkasta senka, onako tamno zlato, malo čak i brown. I ja je baš volim, jako lepo istakne brown, zelene i plave oči. Zatim uzimam Embark nijansu, to je tamno brown, i nju stavljam na sam kraj pregiba kapka. Opet blushovom 14B četkicom, a inače Tempting senku sam nanosila skalinom četkom broj 315. Dakle, lepo ublendajte krajeve. Ja inače pevam, zato otvaram usta u videu. I onda nanosim precizno Embark senku na same krajeve kapka, čisto da malo daju dimenziju oku, odnosno da bude mačkastije. I onda blushovom četkicom broj 65E, to jest pencil četkicom, nanosim Hawks nijansu na donji kapak. Ovo je fenomenalna pencil četkica, obavezno je kupite ako je nemate. I onda Embark senku nanosim isto precizno, tikus trepavice na donjem kapku. Ne čitavom dužinom, recimo zadnje 2/3. I onda nanosim Avonov Super Shock Gel Eyeliner u olovci, crni naravno, tikus trepavice na gornjem, a i kasnije vidjet ćete i na donjem kapku. I onda opet onom preciznom četkicom. U pitanju je inače četkica koja dolazi u neke dva paleti, znači Urban Decayeva četkica. S njom malo blendujem tu liniju eyelinera, odnosno olovke. Dakle, ne želite skroz da razmažete, ali ne želite ni da ostane onako kao kad ste naneli. Kao što sam rekla, stavite olovku i na donji kapak i onda i to
isto tako sa onom preciznom četkicom ublendujete, to jest malo, da kažem, razmažete. Ovde želite da obratite pažnju da budete precizni, znači ovde je bitnije da budete precizni nego na gornjem kapku, jer na donjem kapku vrlo lako možete da postanete panda, odnosno da dobijete oči kao da ste panda. I onda samo se vraćam sa onom blushom četkicom 65E, odnosno pencil četkicom, sa tim što je on već na njoj, znači ništa nisam dodatno nanosila, i malo još ublendujem tu liniju na donjem kapku. Znači trebalo bi da sve bude lepo ublendovano i onda nanosim maskaru. Maskare koje ću koristiti su Essence of I Love Extreme maskara i Rimmelova Curl maskara, Extreme Curl ili tako nešto maskara. Uglavnom, iskreno nije mi nešto ta Rimmellova, ali lepo uvije trepavice, dok Essence-ova, kao što znate, daje fantastičan volumen. Onda, pošto sam imala ovog dana podočnjake, nanosim i Prep and Prime highlightere u nijansama Bright Forecast i Light Boost. To nanosim naravno na područje gde imam podočnjake. I ovo je proizvod koji stvarno volim jer je jedan od onih stvari koji napravi jako veliku razliku sa minimalnim, da kažem, trudom. Vidjet ćete i sami, primetit ćete sigurno razliku, da mnogo probudi lice. Zatim uzimam Sleek-ovu paletu za konturisanje u nijansi Medium 885, sad ne znam šta je to, ali uglavnom tako piše. Kupila sam je u Sephori, ima znači nijansu za highlight i bronzer i moram vam priznati, odlična je. Prvo nanosim highlight, on je jako suptilan, znači vrlo je suptilan i baš zato mi se i sviđa, zato što nemam tako suptilan highlight. I onda nanosim bronzer i evo vidite koliko je pigmentovan, znači suludo, ali opet toliko se lepo blenduje. Ja sam ovo sve uspela lepo da izblendujem, da nema oštrih ivica i stvarno moram da pohvalim, ja nisam verovala da je Sleek kozmetika tako dobra, ali sam se jako prevarila. Ovaj bronzer je fenomenalan, nisam imala lakše blendujući bronzer od ovoga. Zatim nanosim rumenilo i nanosim ga Real Technique Cheek četkom, to je iz onog seta. I u pitanju je rumenilo Margin, inače to evo nisam rekla, to je mekovo rumenilo, ono više izgleda kao highlight ovako kada ga gledate, ali kad se nanosi on postaje rumenilo. Ja ga jako volim, on je na breskvasta nijansa. I onda stavljam veštačke trepavice, stavljam Demi Wispis od Ardella, ove su već isečene za moje oko. Inače ove koristim već ko zna koji put i ukoliko brinete o svojim veštačkim trepavicama mogu da vas služe puno puta. Dakle, nanesete tanko lepak, prislonite uz ivicu trepavica i zalepite. Bitno je da sačekate da se lepak malo prosuši pre nego što spustite trepavice na kapak. I onda nanosim Aurenu olovku broj 43, fantastičan spoj sa Ruby Woo karminom. Ukoliko imate Ruby Woo karmin, apsolutno nema potrebe da tragate dalje nego za Aurom 43 olovkom. Ona je odlična, pre svega fantastično se nanosi, dugotrajne, a boja govori sama za sebe.
Nije tajna da su meni Aurine olovke za usne apsolutni favorit. Dakle, lepo iscrnite usne i popunite, a onda nanosim rubivo karmin od Meka preko. Inače, kada ispunite usne olovkom, onda će vam i karmin duže stajati. Pogledajte vi koliko je to crveno. Fantazija. I to bi bilo to za ovaj make-up tutorial. Nadam se da vam se svideo. Hvala vam puno što ste gledali i vidit ćemo se u nekom narednom. Ljubim vas, ćao!